I pozdrav veste, ja sam Ivan Pro Gaming i danas ćemo igrati Minecraft, ovo je druga epizoda. Čitajte deskripciju i sve će vam biti objašnjeno u deskripciji kako sam napravio kuću, kako odjednom ova kuća i sve to bit će vam objašnjeno u deskripciji. Sada ću vam samo pokazati ovu kuću koju sam napravio. Evo ovdje ove stepenice, ove posadio to cveće. Pa ovdje neka mala terasica, pa ovdje imamo ispred stolice, ovdje imamo prozorčiće, idemo unutra. Unutra ništa nisam radio dekoracije nikakvu, to ćemo raditi u trećoj epizodi, to ćete gledati, to će biti normalno video, sve. Nastavit ćemo dakle, snimamo i sve. Vidite kako sam uradio iznutra i kako sam to sve uradio, htio sam samo to da vam pokažem u ovoj epizodi. I obavezno pročitajte deskripciju, u njoj ću vam sve pisati. U deskripciji. Hvala što ste gledali ovaj video. Subscribeujte, lajkujte, šerujte, komentarišite i obavezno pročitajte deskripciju. I što još da vam kažem, ništa više, to je to za ovaj video. Hvala što ste gledali i hasta luego.